mwidi umbe gutendeka na ukethirwa ndukwenda kumenya ni ariko linga namba iu kuonera au nuntu matu ndigathongo mbere linga namba iu matu ndakugura. Amen, amen, amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 11 kamustari kamirongo iri na inyanya. Rututu rwa mothe ndugatwira atiri ejeni kiri uni bwe na mirigo emirito nani ngomba kuthwa kibonekera kunoka igitariri gutina kuruka rungura riowa Jesu Kristo nawo gweta kiriwe nikena ngomba kuthwa agigukamatia mirigo yonde ira gwithirite ugikamatana nayo emirito. Ufanye imara agano, ufanye imara agano, Bwana, Bwana. Bwega sana kari mulindiri wa Meru TV nutuwa kuinambara kwegwa tukiona kanya kange kega kagukarandikira mubango yewe tweka boye siasa kengo tuinambara kwa tukia nagiye kagito konde tuyanambara kwa tukia ya mantu makone nye county yetu ya Tharaka Nithi county na mantu mama kone Tharaka na urabwe mngetwe namba 10 sana kwa tuina mugeni ndani ya studio ora dire twagicanga na mantu makone siasa wakagita karaya na tuina ikena sana kwa tuina wa kiongozi. Thank you very much for coming. Thank you so much. Bwega mtu wa kuona kanya kwa kiongozi na mbele kwa tukia ya ogoro wa emunde very much monde kile mwezi wa Meru TV ndio tukaina mbele kwa tukia mbele bwega. Thank you sana mbere matia mkege mtu wonde ora tuthikiritie Meru TV kuma warari kuma Rosuma Kantonyere na Kenya yothe kinya baba thikiritie mitandao ni bewa warabari mbere niyo marito makombe to John Israel na turiage munde kwa rinja mantu Matharaka Nithi even Meru as a whole na tukomba kwaria na tukomba kwa kurikiria bwega inkumenya bokatuthikiria na bokaigo tukiungana bantu hamwe kenda kwa mitandao antibambije muno mitandao ni lakini John Israel is a data analyst kama kwera ndutaga ama data analyst professionally ndogagi tukito private consulting kiri independent researchers na even organizations ira chomba iki kwegwike ma social science research na mono John Israel kaya kamenyekana nonto is a giant supporter wa mkurata wa mchoba marigo mo siasa kwa wakiromba kura na rais wa bunge ya Tharaka Roma 2022 na endelea kuromba na endelea kutedia kwa John Israel nijikene na njira tainu nonto ruwa kinyando amereta muradi omo mushombo marigo bonge bwe as concept 111 okube ogungu John Israel jikene ne John Israel wakajugu na mbumete wandi ya mukodima na rais wa bunge ya Tharaka waje mukodima ile Tharaka constituency. Yes.
Bwega sana. Gato mbere na mubango yuwa ana muntu mubango wethe tukina mbere kwegwa wata omatoni mantu baingi sana na akaunti ya Tharaka Nithi na Kinya Tharaka. Yes. Antu bomba kwa wakienda kwenye so far so good. Mubango wethe tukirudire ukiendelea atana maybe ukinyete kuwa na barabu wethe tukina mbere kwa wata ambaru na nambere kwa tribu ya nambere kwa bukiwe wata ambaru raidha tabara uko wata ambaru na mantu mangite. Well, tia muge mubango wa muchomba wa scholarship murandi ambili kagitakara jire siasani antu baraba ije muchomba na jire siasani mucherere kidogo muntu ambili siasa chake cha mbele tariki 20 mwezi wa 10 2020 so kwa kubikumaanisha ingire kura mwaka wa 2021 nabaya wosina na 2022 nabaya sina na gitonga na pyo kabisa kenda na kumaanisha no ali number 2 so ako ya siasa no yibwe na muri wa Tharaka of course wo binaro de tamantu mai kuma kagitakara ndikiro mwana munini kama eraita agumbere lakini muradi yo watu ana muno athukire kagitakara jire siasani nombe kwa kilo kia wana 1 wana rura muno wiwarui disadvantaged kana maintain deprived backgrounds kana wana roho wamobatie na siali in fact 99 I think 7% wana roho wa pete scholarship araba ingeti wa bana siali na kinyoko wena mchiali na mchiali omwe na atiko ibomba so na community ko winge yombire kuigwa ekine kana ya wana roho kimo chomba marigu community ka media ndaka kutengesha manyaka mara tafadhali tuteleke kana kaka ko kube murandi yo nacho ambirie kagitakara siasani na dili yake tukajerwana mwaka tulatwagitira tutwakinyire siasani ko kube murandi tuonete wina kumitania muno nonto the first cohort ya rwana ruradi tukitie mbere irokorotha KCSE this year na ito we expect bakawa tabwega na bakaonda kutimbere so basically muchombale bitwagiteje muno mantu makithomo so na antu baiji no to in all 21 locations utiri bantu muchombata sponsored kana in all 21 locations and in all sub locations yes. Ibwega sana. Ndikumenya mubango liko mheshimiwa Diana Mbere kwa getumira utira tena kumenya baraba yethiritwe bena mathina tamaka na baraba na challenges taino utira tena kwina Mbere kwa kibarenga njeki kile mathomo. Well tia muchomba kwegwa akiteja rwana ruru atidia kuruseria i community yongwa wiga wajin ikagumeria ikauga kana kangania mimbi tugeranite nako ginana akwire kana ethena akwire kana gatie muntu karana ko uyo wenu mukuru tafadhali tutetherie kogu muno wigweri the hand from the community na inkori kana kamwisho twakikira kuma muchaki ikana kare na ina nare kuthuka kiongo nantere cha muchaki yes nantere cha muchaki kina nare kuthuka kiongo I mean kina kuthuka kiongo kana kuga karana uyuwe nwege a pasi kana kwa bea kuira watuka kana kinya kare karagonka so the community ne umere na ya na antuba mingi baadhi batanga sante tuira so muchombali ngidwa okube community mononi ya mageria mantumara then akaringithwa akathukia muligo tora na miriwenu yo ndemethukitie through the community yes bwega sana I don't know to mbere tutithungira muno kwariria mantu mama bwana Muchomba kwina siasa bangi sana na ara county na ara Tharaka baraba yetu kinambere kwa bakibu magiria na kuona ni interest yao kile itekeke ya ujumbe bwa Tharaka I don't know imbiyo ya mwanya muno na mheshimiwa Muchomba. Tiabuga Muchomba ni muntu very unique kani muntu wa mwanya sana kile wana siasa barabangi arato kinyete bwana famina tiankwire chiacha ira china bata muno thaino Kenya isiacha chia dira muntu akowata muntu nginjara pagetia bonde kana bakate bonde na imicho chiacha wa Muchomba nacho utiro kedra Muchomba aina siasa chianwa utiro kedra Muchomba aina chacha ila tuitagana gichungu cha confrontation na nkwire nkiuga Muchomba bura ari unique Muchomba ndikiwe 2002 era yake ya mbere andikwa an organization yetwa KWFT hapo andikwa KWFT
ali mwana munini sana akulikia aliongwa Technical University of Mombasa. That time yatawa Mombasa Poly or something. Dero umile chukuru. Yes. Akoya kuandikwa Kenya Women Finance Trust. Athire raitha boria nawe tubaraka kuona muntu akite nyomba yaiga itisaidi mujeshi kana mwalimu nundu kagitaka kubori chibata wata kinyamba eje nyinge so boria natabomba natabu antu babange bakurangite wonto kukonge so nombira kumenya gintu gitawa loan igiteta yanto athire amikishwa KWFT ekwenda madaraka akuma KWFT adi organization yengi yetawa Bimas. Yes. Adi ona the same tia mira daraka. Amira daraka mwanke mundere manimanti. Akuma Bimas mochomba di Equity Bank. Yes. Equity Bank kwena murandi weta kwa Mastercard Foundation. Ora wafande twe ora wajira wa youth. Ora antu maromba ambechi taichi ya uchoki. Nuntu mochomba no ali regional manager that time. Yes. He made sure Mastercard Foundation ikoya yare tataraka bantu arambeche chiageru nyingi mono 84 million. Kagitakwe mwana muni natali chiacha natama ngitekinya kuba programa siasa. Akuma ki Equity Bank mchomba banga kwambia organization yake ambia watu credit. Bae munde na nikitiana bataraka ana 39. Wow. Ira tuetaga formal jobs. Yes. Nandikite ana bataraka ngerukia magana mugwanja ira twita informal. Na magana mugwanja ndiugo. Ana bataraka magana mugwanja ibarombete bikibiki bakaido kumagira bakatukumagira family chiago bakaraira bana rako bichi ira twita informal employment. Na akoya chiacha ni natoni mwanya sana. Bantu akulinga chiacha cha kwali, bantu akulinga chiacha cha radio, bantu akulinga chiacha cha TV. Mujomba mali kunerutanite kuwata antu jara. Baraba yina murandi very unique wa gutedi kundi bya PWDs. Kana kundi bya antu babe magwade. Okay, mundore na magwade ati babe ngibatie bombagira, andiomba kulema na baba ngibatie wera. Mujomba raita murandi uri kumbongoteri baba. Adiamba mbere mawate kundi amenye kundi bila in every 5 ones ya tuba pinda biodies na bila keba goragira indo bita wa machui chickens akaya kabanengera machui ya tu yaya bonengera machui magana maire I expect machui mo magana maire in the next 5 months or 6 months or thereabout machui mara okay go number 1 maichara makomi okay go machui mara mauchiara kwa huko kegwe kinyoki ukiomba kwendia kana kukaenja niliti bwege kundi ukaoga kukinja niliti capital nikenda bomba kuero koromba na becha kweli webwingwa oyu murandi wake very unique ayire na una ateli antu baraka mono achoka kuma kema chuina dongere kire antu bamudanga antu barabeta wa makanga muntu wode abo kagera mudanga etawa makanga lakini muntu yabo kagera mudanga ena kana ena mwekuru ena bokube na family ena majukumu kogu awana antu apa pageto makango unkadinka wemba nkadinka one ikundi bibi abiedura nibia ikundi 18 kiri ikundi 18 taraka yonde bora abiedura nibi ajageta yawe ikundi ngiri 10 na akabagurira michiko na akabagurira intopionde tools cha kugera mudanga bokigera mudanga eromba na ngiri 10 igakora bokadi nonto muntu uyu ena kana gakenda buku muntu uyu ena kana gakenda karamu gakiri shukuru muntu uyu ena mwekora kenda mutu orowa kumakima so basically tiambuge imanto mainge mono kinyangu ya mabonda bonda apart from onda kwera mawa employee ndaka in the informal sector no bete kuiwa kegolera ndaka ino 5 ones chadaraka that is mukodi mankondi marimanti gatonga na chakariga no ireto akegolera ikundi mungano wa ikundi powered akabagolera kawash nekenda bomba witedia number 1 bomba ku generate their capital and number 2 bomba ku create employment among themselves so basically wo kubiche chichamu chomba ubachiri empowerment and support na enunyo emutemaga tona is a very unique character nkeruki yantu barabaki yes wow that's very nice bwega sana na bwega kiribana kwa nabali tunabela kwa bakera na nati gaunde ni ya mubango ndio na kwena ntu bawe itibyo mwanya gawo bikone na mwashiriwa kwena okay
yale ni mantuma kiendiki bwega sana mantuma kwa hali mtu tile ukitoa lakini ni vitu watu tunatoingilia kiasi before time goes lakini bwega sana njabe wetu wanto alibwega mtu kwa kwenda mbele kwa tukara ngiri mantume tuma kwa Tharaka na kaugari ndeni mubango lakini aliulia tili kuna issue yendele tweleo sana issue ya Muthanga amona madini mara mangi mu manara Tharaka mushomba atwika mujumbe Tharaka kaina mbere kwa igwa gitethagiriria ntu Tharaka ata kumana madini ama I understand atwale ni mantu ta ukaraida na ante chikithiori yes kwena maiga yes. Mauma no maiga maranti kana Mutharaka na baitikana mo sana ora kubatiri intelligence ya tina una kwena simiti na hapo tina kwa kare something like that yeah kwena ginto ta simiti ile kana onekano na titera yentu Muthanga tuli kwa linya Muthango yo wethagira antu baba kumana agwa eguru bare yabagekera maroli teke bagete na una weguru na ukabura na mbechi mingi sana whereas muntora ara Muthango yo kuma labda kahati watu baita tunini I don't know maybe mheshimiwa akakuona kanya akaenda mbele kwa akirega giri ntugo na njere karieta well akiri kana manifesto ya Muchomba 2022 i manifesto ya hiritie man okubiyani soro past in that na raje manto maingi mono bromba oteria na kugarura Tharaka number 1 mbere kinyambo yagu ki mandini kana mantu nyamura ki mantu mamo mawe tutamaiga Muthanga na ri na riti mantu ma waka into gitagwa nini tanani ya kurudha ngozi imunde miguta mite ya Tharaka exactly kila bantu okati thokoni yagatunga marimanti kasoroni bagati katanga chini na kiamiramba igako yakolire okati thoko inu wona ngombe ira chienda wona bora ngombe thinja kwa every market day yes Muchomba na Muthango emiaga muno ya into kapipi into bila tiogo bin tuina bira kibitina bitena gitungo ko kubitio tutete na ari na mubango wo convert into ibu bitethia no ndo na wete agaka gintu tatanari na abangita ku myaka mbande cia kamwatho no ndo na u ino Tharakera iri ino ready iri kenyingi so that antu baraba bakirije nyamwira ciago bakira ngombera ciago bakira mburira ciago bigutaira ugatweka ni gutweka converted na igakirite employment na kinya igatupa income as a resident Muchomba kaenda bangite kana na ugite kuli ni into kadhaa na mubango wake akiambiria ntababe na Muthanga wewe ngwa Muthanga bantu wita waka uko marimanti na bantu kuruta kwa Muthanga kwa kuona karibu ngwemwe Muthanga tinkararu ititiwe kidogo amba ya muroyo ungeweta kuli gari yetu tikwete no wewe umirite ugumira na marimanti wewe umagira marimanti bena munda in fact okay so na diete buri anto abai mundo uyu mutetu uyu urukabu nata tombota no tonona kinyore rutokwawo okay kinyao kirutokwawo guti kubateri utimu ntogoteria utimu tukinya family uteria maana mabi batano Muthanga waikwenda ngiri 40 na waikwenda ngiri 20 so naitema amberie mubango wa mbere wa kwithira ni kundi na guform ikundi na kuregister kundi bya Muthanga Muchomba yire na mubango na nari na mubango omwega muno nuntu Muthanga abangi Tharaka no yunu mubango wake na ingwitigia enunira tumbawe Tharaka ni kwendwa na heshima ngerukia bora heshima na ngerukia bora kwenda gwa agunyuma so ingwitigia eno niyo yari mantu make mara mari kiongo bantu takithiori kwina maiga na bande uthiete bande ya Gacereni still kwina guntu raim ino tuturamu munani tawa so ingutige bila ni into bimwe natural resources ira ari akaruthira mobilization na amenye boromba gutiteria personal level ena giti na ingomenya gateria kuruka 2027 no twituonete number 1 step ya mbere tuonete akiruthogu
turu muthanga aitherania ndaka cia muthanga aba register ikundi koguo kinya ukiriti simbi wende ti wire bomo no ndi ikundi biri already ikundi bia register ikundi kia 18. Yes, that's very nice. Bwega sana. Thank you very much. Ina ntoka wetikwe bwega sana. Kutwa Tony bwega sana unga winate chemiro lakini mukaiwa Tharaka na bwega sana tu mubango yo. Thank you very much Tony. Kevo bwega kinyago tukwina namba kwa wende mubango mchamba wetu Joseph Karani kinyago bwega sana ntuwa kwina namba kwa wende mubango. Vision ya mheshimiwa ni kukire mukali wa Tharaka ndio tukiubia mheshimiwa vision yake maono maki mariko kile mukali wa Tharaka kaka tunaidha kidogo tukengo tuikire maybe kuchoka vile naona motivation ya bwana Mchombani kile mukali wa Tharaka oyo ile tintika namba umeno kane yes agite rere njamba yeitwa Mugambi ali na end of state and accommodation kuri mantoa kolova mashinani buken I think orengiandika narugere kwereka bwega I think ino rengiwekera bwega sana lakini thank you very much ntuko kuinambere kwigwa hoge twariria the next thing that really nene sana nara mtere cha Tharaka I don't know how mheshimiwa is planning kudiria dineno ya stima na arante no cha Tharaka kwa ni dangi na arante cha manti bwega sana dangi ntuko kuinambere kwigwa uri ndeni ya mubango chamba kutotembea kwigwa sana na ibwega ntuko mheshimiwa kuinambere kwigwa gitereria antu bangi aswa vijana na ara county ya Tharaka Nithi na tukamwira bwega sana ntuko kuinambere kwigwa kiru tunagiria kirwe bora mugotwa Betty mukami bwega sana ntuko kuinambere kwa uri musamboni kuga nurithite mubango na mheshimiwa nakieleke sana ntuko kuinambere kwa kiru tunagiria kwa agirithia Tharaka akauga bwega sana turekana cheruti I think tisheza cheringwa cheruti lakini bwega sana ruga cheruti mwenye kana chenara county ya Tharaka Nithi ikwambere teo koyero chiata chia ndoa na yiro na irumi na mantuma hi famina salimia bwana John Israel sana I love the idea of community empowerment through projects as Muchomba does. That's the only way we can develop and eradicate poverty in our current century. Joshua Mugao, incoming MC Marimanti Ward. Bwega sana, hiyo ni Joshua Mugao. Bwega mtu wakwinabela kwa mutamboni onuga tukedi bwana Joniseo sana na kwa nokwenda kana nokwenda ya madugani mamwe na muntu bwa community yetu na kwinabela kwa yeka yo sana mungu kuki kile bango ya udina mbele ira mheshimiwa Mchombele tukinabela kwa kiruga na kwa enwaki niyo njira ya kwinabela kwa hivyo tukio na maendeleo na kudhiria ukia wala bweze tukinabela kwa ukia onekana ndani ya mugongo wetu wa Tharaka Joshua Mugao. Bwega sana Marimanti Ward incoming MC. Bwega tu akwatambalo chamba. Bwega mtu wa kwenda hapa kwa okay ananagiria na tibena ya wewe ni aliritua ukinyayo ni murambo kwa sana akauga arudi kinyugi ni moyo ile tukuwe nara antere cha Tharaka akaulia mheshimiwa ni mubango ko eno tirati uji kwenda hapa kwa ruke agirwa we have seen mtuone te mheshimiwa Gigi arudete mantumaini ndeni ya Tharaka igule kubwa India bwana Mchomba itakuroda kiri mukali wa Tharaka bora sofa butere tukina ndere kuigwa bukiroda wa bwega sana dunia kindi kaide kindi bwega sana is the son of the soil bwega sana bwega muntu bogu oyo aliulikana kwamba kwina mubango wakugania Tharaka yetu ka county by itself agite kwele tokwena edogana terina ara Meru county nkogani Nyambene na Meru already kana kwena mubango kana komba kwena mubango wa Tharaka kwewekega no yatuka county by itself bwega sana thank you very much nonto bwa barabara yetu kinabere kwewe
tuagiria na sana kwetu kumlidiri kairi bwega sana bana bengi banko na wakina kwa wakiwa watching following bwega sana, thank you very much. Bana bwega tukakina bale kwa wakili ngatagira akina karani bwega ngwe da message yenu kairi, asante sana. Jina langu ni Beatrice, asante sana Meru TV bwega sana Beatrice, na tukakina bale kwa wemu tamboni betingu kanikuwa na message ya kukinyagwa, asante sana. Nonto bako inambale kwa uli ndeni ya mutambo bwega nonto bako bwega. I think bwana John Israel, yes, dina ya mbele gande kwa ikiara giwa ni dina ya kwenda dina ya stima inambale kwa kiwa tu abantu. yes, I don't know, mheshimiwa plani yake kile utira ati mukali wa county kana mukali wa Tharaka akwenda mbele kwa akiuma dina nina wa stima mubango wake kuno mtu tukakwenda mtu kwa kuingia actually sorry tumekaa na umo yes, kwa kuingia especially na mashindani nini na huo miankino tukio kinyana na ale kinyetima chukuru na ala mwana kinyetima chukuru na kinyana wangu wa kwenda kumungu wa utie uta I don't know the neno estima mheshimiwa kana mnyata. Thank you. Tia buge the na estima okube muchomba da imachomba commander sino to Timothy Definitely. Lakini nagerekia mantu mamu maire matatu lakini kwenda mantu mamwe womba korobi wena gite tia tuge for example mantu tamama stima mastima nwanga muntu ora mujure tia tuga muntu tamujumbi no ari zaram na no athongere obichini bwa Kenya Power na bakamubikiri tia tuge muntu ta senator tia tuge muntu ta governor na tia tuge muntu wo kubi muntu mudure the duty bearers baba petwe kura na bathurika babuno balingalinga mirango na bakatikie Kenya Power na ingwitigia muchombe muntu ye korobi muntu ye kulingalinga mirango na ngikwira kulingalinga mirango wekana muchomba ali akaremerete hospitali Yes. Twakagira ntugo ya Jumatano arira akakira mbere ya hospitali na kulikyo kakira mbere ya hospitali Yes. umuwo muchore wake aona mantu mara muchomba arubamega one of his friends Yes. umuwo muchore wake au gakana gakununtu muchomba no akukalira mbere ya hospitali kwa hospitali nani ngakabiri mwaka university Wow. okubi muntu ena network yomba kinyako mutethia korobi intotabira arigeteni wogo tukamupa chance ito trust muchomba aomba mono kudiria dena ya stima namba 2 maroje roje in fact muchomba kiringa church chake 2022 one of his greatest component kile manifesto yake yale although roje involved lakini na wewe involved otiomba kole mobora womba hotelia tobako nare na mbango mwega mbango wake ni wathi yakira gantu that wege akoroka akawura machine yake naomba guturagira ruji antu ruji aguturira ruji butire mu weteria kukongi bukabutire mu kumenyera ruji kidima kya ruji kuna ndena mibango mingi muno ki manifesto yake nemwe ya ira mantu mathina ya ruji ni alitenyu kuthiria na ali kwambiria guntu kura kwinyeria na ruji for example guntu takachia uni that is katonga won karibu yonde yena thina ya ruji guntu kura kwinyeria ruji muno talwa chakarida ward na part of Marimanti wo kubeta Marimanti ward part of it Especially na itina katikati wo kube na mibango imiega muno pura akiomba guteria akariba Tharaka matoni maruji kora ukiomba kuingirika miuro na bangita kuingiria miuro akaruta mini dams irige tutumeka nato nonto bwa kunyithagia na gutupamba ruji barabara ya kubinago na kora gutena guntu omba kuingiria tu miuro na ari na idea ya kugura machine na machine eno yari ya guturagira anturoji kenda atu bomba ruji kora muntu kora wipinyiria wokube imubango ari nau
na manifesto yake ngwete kinyoka ti page yake mtu ya Facebook waona manifesto yake one of his the 7 mantu mwanja bara bangite korota limo yali kutedia kudiga neno ya ruyi kishikombunge kya baraka. Yes wega sana kwenda ishingia ile ya mantu I don't know if it's possible and by the day tell kugita baraka tuka county by itself tutaua mbele kweli ingwetigia census niyo yugaga kana kinya for example ona daraka kana kugitwa tuika county kinya kugitania daraka tuika constituency series number 1 data ya 2019 ukamithoma bwega guidelines shira ira yugaga bora kubati kugitanwa namba yetu tiko kana kinya tugitwa tuika constituency series so go kubentiko na barana ameni yomba kuigwa namba ya constituency tiko kana tomba kugitwa na toka ubwa tukutweka county so enunti wetu ya kana bwa twekeka noanga proposals ino tuona katacha uchinja marietwa I think NCIC ni ayeta na nini na mswada toyo lakini neo okaya kuona tetu yeta kwa taraka nivi yena taraka na yena nivi so basically manto mara baugaga primary kuibeta then for example ikimeru na kwenda meru taraka yena taraka marieto momo ndema chinchwe lakini no mare menonto ino counties ila chione twanandu barabakaraga nokona kwa wendo tyomba kugabantu tanyamire guchinjwe na nyamiri kisie karaga na kisie riku kwa wendo tyomba kuga kisine chinjwe na nyamira wero kwa kisiba karaga so basically manto mama imao wena no mareme no to kinya kwa guidelines na starting on that siri mweche kagwa na bylaw siri nga utirikari so kinium kwa na ireme na numbers ya kinyama tuma 2019 sasa 2019 okaraida taraka ina namba ni sana kinyaku kugana tugitwa constituencies yes kwenda kile kuitwa mantu makona vision vision ilikuwa mheshimiwa niona kibaraka mubaraka well tiambuge muchomba maribu na mubango kana vision yake ereniogo the bigger picture yake iko na taraka gukinya bantu taraka ikuma ikinyarimwe yake ikinyarege chetuge for example murangi uyo munde abirite watu wana in the next few years tia tuge mianke 10 ana baba moke go bae ndio ana baba moke go bae daktari ana baba moke go bae alimu ana baba moke go bae engineers wo kubikinya gintu kya community rare magirwa ukirotha for example arambicha kuthomithia arambicha gwaka cukuru rwana ruru hachoka kutegia community wo kuberu wata njara nikenda na ubaya kuwata bangi njara in the future wo kube mworoto wake kana vision yake ikuona karake gukinya bantu na mantu maramo ndero baga nkuile kuma mwambiri muchomba initiative chake iche kuwata muntu njara akinya kinyariri wa kinyariri muntu emunde akangwata njara ndini ujoniza na nikoma kuwata mwana ngejara no heti agitia joniza ro wetia na mwana wangia wetia kokube uyu mworoto wa muchomba nikenda baraka in the near future okay gote bantu na tomba kinyara tio compete na tutababangi in fact tia tuge kuma 1963 tutaro wata minister ni tawate minister kokube tutwira uri twi mugongo kana twi era mumba gugeta ka tribe actually ka tribe no kongwata ka tribe lakini no kone tutambirite gukinya kinyarimo mbere kokube tukathiugu tukakinya kinyaringi na tukakinyaringi tukathiringi taraka tugakinya bantu na twambire na tio compete na migongo erenge Kenya. Yes. Wow, bwega sana. Think kioria tu yetakoreo but I don't know kweli tukwina gacha mingi sana na nante daraka. Yes. Especially muno daraka na ali bakimena takande ngo. Na tuinka inkuru kweli tukwina gacha chema ntumande ngumene tumakiara giru na ikiringa wa siasa sana. Tikomenya kumakire maoni mafuti mantuma makona ndengo na I don't know kedo mheshimiwa na ndio twakere ndugu kana na ndio na idea uromba kwa hivyo akiona kimemeru kile mantuma ndengo ndio tumakiara
tia mbugiogo taraka ne mandengu sana taraka ne kamba wo kupita kwa pale mandengu na baadaye mochia tabeta wo kube ndengu chikora bonto we kwena humidity iliworo kana wonto we kwa mo kidogo kwa taraka ne mandengu kwa wingi na integrate Meru taraka ne mandengu ituone te guntu kura ko ngi ukigwa antu paratia tuke for example Meru kule mago kawa ne kule mago coffee coffee ne kule mago mayani nuntu kule mago kawa na gocha kwa joka kwa kale mwa mayani ituona ga corporations na cooperatives antu baya bakaungana na bakaruta cooperatives na bakaomba kwenda ginto byabo itaukurukira kimbuka nukuona for the longest time ndengu iringite chacha mono taraka bakira muntu akeya nyunga atedia ndengu bakira muntu akeya nyunga atedia ndengu I think kuma wakura my brother oka mbera kuma wambije kwewe chacha utie muntu aroga magata ataria untu kwa ndengu lakini gento igikorokagwa imbadi ya bathi mbunge bagatedia gento kira ari they know muswanda no reire tombunge weno tukuona mantu mogo makuendelea bitongana kungangana nao urekebishwe lakini ndenda kuwa Muchomba initiative chiake chionde kana mantu mararutaga ni matendo sasa. It's about actions. Tuone actions kwa itokwirigera Muchomba okukaigwa ari unene nzaino we wariritie mantu mamu na tukionaga actions tiko aria tu tiko ya TV ni taga tukaria tiko dire ndio tukaria tiko dio karuta Muchomba nyokaria but kuthi okaira Muchomba bunge no gateria antobere no ntundengu chiariri twe miaka nenda miaka rudi kila muntu akija kuromba kura akaromba na roji arombe na ndengu lakini ndiye muntu utaga na stima tainu lakini by the end of the day tugatiwa mwiduni by the end of the day tugatiwa ndengu chetu kigura waburi kugura 70 lakini waya kugura ndengu agasayen ukamegura packet imachiriki magana mai I mean imagine magana magana you see that is serious okube itugwitigia kaimbetigiti Muchomba akawata kiti mantu ima matendo mantu make actions wewe leta muswanda na tukuona mantu mama kilikuwa bwana sana kudo mtu akalete mheshimiwa sana wewe mheshimiwa mtu wa ideas na kuipigania na my dear mheshimiwa lakini kwa na account awete county actually awete na account ya Tharaka Nithi county kwende tukweno lingwa matunda tamembe sana matunda mara season ya membe yako ni akoka akaulia how about mheshimiwa kawe na idea ya kurugura kiwanda ya kutonda kintu ta juice na ndio bingi tabira mwana na product ni membe na kwa kwina kura na kwa kwina ile machine ya kuigaga intobita membe ama makai watu wika maybe makuonekana anytime leo kama enda kinyeme mwerera na kwenda membe matu wiki makuonekana na mabema tumekuwa juice na mantuma mituma how about your idea? Thank you. Idea ni mbega bana familia witigia it's a good idea kinyogo mtu okubita Tharaka membe mayaga makorera ndi ya makire ya whatever na makani makara kine industrialization mono itwikaga implemented mono county governments nonto for example ukadioka rugora kiwanda emonde ore MP enu ikiomba gutwika that enu gatuki national government project kwa wata lakini county government ya Tharaka Nithi ikayo kwa Tharaka kuburugurira bantu akorutaga ira investment to produce membe maingi mo enu ni initiative kana implementation enu egatedia county in terms of revenue generation of revenue into county necho ka revenue Nairobi kenda na baba ngibomba kuwata mugao wao okube idea ni mbega na okay you made kiri muntu individual ingwitigia support tena lakini support for example kiambuge kodina kuroga kiwanda ogaka kiwanja it is good na kiokiri kigatweka managed by the national government no tutende kitonga kadia twakira
agaka tena waka college. Yes. College ira chumba kumetukite private. Na chumba kugania tubadaraka gani. Hapana, that is national. That is national. Na ikategea kila mtu. Na ikaandika kila mtu. Mkongwata hii. Lakini county government. For example, Makueni ina Murandi Toyo, you know that. Na nina aliko professor na aliko da professor Kibuda Kibwana na aliko da the same at Lumagaruka. Nuijebwega Machakos County nyamberia Murandi Toyo as well. Yes, yes. Kitui as well, ni alikuwa amberia kakitaka Kangiro na Marombe haya na actually so I think wo kubimirandi taera mono etwika sustainable implemented from the county government part. Yes. Bwega sana kwikiuria uko litu akairi kwa mheshimiwa Jiji tayari narudite ngoi mingi sana na kaunti ya Tharaka na arante cha Tharaka kaunti ni Kiongoini county na arante cha Tharaka na kauli ya bali kuboko hivi mheshimiwa aitakuruga kile ya Tharaka. Number 1 Otuboimbia nkadhi back to the manifesto ya Muchomba 2022. Muchomba nari na idea ya gintu geta ku model schools. Na abangita waka model school chire in the first term yake ya miaka 5. Imbieno ataka model school. Model school ya richukuru. Bantu akoromagie kama ngirichiri. Ngiri 3. Muntu akorenje ngiri 5. Na utishwe muntu yarenda ngiri 3 utishwe kana kali ke college. Kana kalenda ngiri 20 secondary utishwe kana kaliki. Muchomba nari na idea ya kuruga gintu gita ko model school 1 era tuitaka Tharaka South na eno ngi Tharaka North. Okay. What is model school? Model school ari ake chukuru complete amekiri equipment. Yes. Na ameruthe noti abo kiende otweke in laboratories they are equipped. Kiragento they are equipped. And I will give you an example. Okadi chukuru, and I always give an example ya chukuru nono to ndaviku. My sister was in that school. Moi Kabaraka. Okadi chukuru ta Moi Kabaraka. Yes. Onoka ira mwana ara aina 250. Moi Kabaraka. Yes. Eventually mwana ora awata grade ya university. Iki nonto even the exposure era chukuru era yombaga kunenkera ana. Yes. Mathomo mwana tipo ingachwa mwana abanga kuruda experiments into video. Yes. Baka tuke exposed baka irwa kinya counties chingi kuthoma baka irwa gutukungi Muchomba abangite kwaka chukuru intongi 10. Yes. So that chukuru eno kana kara venerable na ikaugi veten kabeto mwalimu entity cha otie entity cha tai kana kakena thina katomba kwirira bichi secondary school kana kukabeto mwalimu kabeto chibu na kabeto na tongoria pakanicha irieni. Yes. Kana kaku rwana ruru nderu dokweru wiro chukurira roro chukurira bantu akupeya rwana ruru chiringi ngiri chiri no tishwa ka rwana ruru kale kichukuru rwana ruru runenkerwe platform ya kuthoma kuma form 1 mwanka form 4 ko cost ya mheshimiwa okewere kwa ya alimu baba kathomiria rwana ruru venerable kuma form 1 mwanka form 4 na okego kwina 100 transition nuntu rwana ruru kale kichukuru bwega na rwana ruru tugetuka kwa kubi. That is one of unique project era Muchomba abangite kuruda in 2022 na ne abangite kuruda kairi nuntu in fact idea ya upaya na mpasa tindo kwina lakini ngiri chiri ngiri 5 kale kichukuru no tendia eko dibwera bai warumye muntu ngiri chiri munde watu nuntu utirumwa kuma form 1 maka form 4 warumye munde no utirumwa next time na okatiata na wina thina no kongwata. So basically inonia yari idea yake ine na neo idea era neo unique ya kurudira Tharaka. So that time ya chiri ari bangite kundi for these functions to all the 5 ones wo kubena getigira Tharaka geche gikithomo nonto mugongo
utemo dono ngomo ya baba. Exactly. Wega sana. Thank you very much. Igomo kwa mantu mara I think akiruga unique na ante chila. Era ngelo kwina mantu mali kile manifesto ya mheshimiwa wangite kuagilia haraka zaidi. Muchomba ndiye simba. In fact one of my greatest zeal kana passion yakwa na mtu musupportaga nambo na I really stand out imando bawo kinyemu ndole muthomu tena gwira yes utirara na yura ngwira goma muntu muthomu aino na generataga ideas ciake kinya wewe ngwa nukongwata yes so basically idea ya mheshimiwa mantu makithomo iri iguru sana na nyo tukumugwata mbaru kenda omba kukinyithia Tharaka kinya thingi through ikithomo na mantu for example pamambo the backbone ya community yes Muchomba na supported ikumbi 38 akipepea ya gatibu banking money wakira gikundi ndini kwa chiari tanya mbecha kaya mbiona bimwana bilionga gira mwanke mundi bimwe byakulire none te bara watirite maendeleo ya wana wake Tharaka kenda bomba kinya rimwe badi kinya yari yes Bwega sana. Thank you very much kiongozi mtu wa kidabara kwa hivyo tutaregeria mantu mamo ndena mtu bwala chetu maybe tukeregeria omba kwera mukari wa Tharaka ata muno kiri siasa chile tukiambale no mtu already chini takachi ambiri tena yante che Tharaka of course omba kwera mukari wa Tharaka tukeregeria. Thank you. Anti bathulirwe twathuranite tupigite miaka yire thaino chacha chigategate advice yakwa na nkiromba migambo eno kiri mheshimiwa Muchomba Marigo nonto nami aritie bantu last weekend yes na rombaga antu bara bathulirwe bandere kurutira antu wira thaino ikagitaka wa kurutira antu wira tikagitaka kuringa ciasi nabo bara batathuro taba Muchomba iba bati gutethia community gura bakumba tabora Muchomba ko tikwe mina chiachani no ndwele we mina chiachani for example we yaka mina chiachani rwana rwako bamile wano wantika ukaura iro kaura in fact so basically baraba adurirwe ibati ibarutere akali ba Tharaka wera na baraba taturo nabo ibendere gutethia Tharaka arabakomba Muchomba na ruga kibwake ni chukuru ya mpuku amethukirie wite nuntu kuma mpuku kuthiga chaoni kilomita 6 kuma mpuku ya Kathangacheni primary 6.5 kuma mpuku kuthiga Triku kilomita 8 Muchomba watwika achiari babera rwana ruru ryagu rutiumba kwichukuru rwana runini nwanga kana kamyaka mugwanja nukwimanyeni wamberete kana kamberete kuthoma myaka mugwanja Muchomba na thire aitachiari nambiye kulira achiari bara alimu kuma mwaka wa 2022 mweri wa 6 mwanke munde Muchomba mwabyukire chukuru kwa kubemu mwantu mara antu kinya baba taburwa chuye uteje borokomba no 2027 ito yite kumaka kile otie chiacha chekuwe cha kirengo iko ya kuba kana kara itikenu indabo domidirie ikadire university kakaya kabuterie domiani kura indagiriaga mpuku ndakulira limo and number 1 nkubulira limo rwana rwene chukuru niraokire na nyakolire nokongwata na ndeato kwa ya manto maruji tata inkomo mono movie parts nuye kagitakara kaomo Muchomba mbandi ya naitiga tonga once irima pionde kibeateri na ya iranto roji bakataga free yes wow nokongwata yes ukati kiombe ukati tutakara kanko ukati gonto tamanyanga ukati ka kauni nariagira antu roji bakataga kakwe mutongoria unguri kutokwena tatigoja mutongoria unguri kutomba kuga kogu chiacha cha 2027 ikomaka na itukamaka gira muntu kulingana na werera tutete niyo ngaruta bama makosa for example ingwego bama mtu akidia akarega na maiki akawa for example kitongana MP wa mwana MP wa Tharaka akawa nyonde monene wako lakini narega na maiki era kitongana monene wako lakini muntu uyo wande monene wako arenda gitigwe kigitongena kyo now what is that
Koko ochokete nyuma kama mwana chukura achokete nyuma kwa utharaka tuyite kumaka kumakira antu na wirira batete tino ndo giteke membike na kanyamuke na CDF na kira gitina ga CDF mboya na anko na becha. It is not about money. Tima ndo man becha. It's about na tatu atege mo wetu wa tharaka ume arauri tukinye bantu ona tiutu waterie toria ga Kenya. Yes, I think enene kwa ragi umantuma chechele chile tukiamba lile na arora ukethera sijui ba mwatongori ba ukamata sijui munyi banga sema nione so bad ba mwiba ko you know ko kuanga iba kuranga muntu kuna ni mantu we maingi sana ingwetegichio chechi kwa ragi rwagaho kariba kera wakaba yabukanye yabenda utumwa na yake ni atongwe kaba kiri mantu mawa jendi no bene tuntu utige nto afterall ikainambe ko ekibu na gamukari wa baraka kiri mantu mama chechi no chombe bwega sana kiongozi no tukume tikumeka na kwa hivyo twatigera terite kalipana ara baraka tukimoka no tubanache no kombolete gintu kya kiendeke anti bakwari nda tukwaro mama kangora kauma gandena megwa okathi gutira kangora kiuga ati kumundara kiendeke kangora kakaraka kinyawa bono munini na ndondo tutwera gutweka 20 spice taraka ikangora kadaraka na ikangora geto kena megwa na mumero au akanyereka ina mwene uri mwana wetu namba 1 twamurombere na ndibwega gwatagitia CS ona mandu mama kwarwa taino itukumurombera Mulungu na itukumusupport no ndo iko kangora geto turenda auma agumite na mengu enundi athiki ngora kyo mana mengu ndege kuraga aka mutumo na mimora ko guturenda kumuona emu ngoro munene tuotage mu bunyonyurungu yes thank you very much. I like that. Yes, yeah. Na matwako. Asante sana. Thank you very much. Okay. Ndo bwa kinya hotel na wala bwa utali baranga ndio tumekeni namba. Bwa sana mwadhiri na mdhikiria wa Meru TV ndo kwa namba kwa ule mtamboni na kilibonde bwa namba kwa bakia ni janati. Bwa sana ndo kwa namba kwa watu dhikiriti na tuende ni mbango wetu wa gikabo ya siasa na baingi kuona mabara wetu wakinambere kwa wakeri wetu kwa imedia message mingi sana ila chile tukina mbele kwa ikiwa na kiwa roho na mantuma mengi mantuma kwa na maendeleo mana haraka na haraka cha haraka mo maendeleo mama ingine tumakimakera givu wetu ya ndio kwa yena kwa sababu bwega sana kwena enoti kana leto lakini kwena damu ya kika ya kwa narora ndio chakagama hiyo na tamubango yo akalikile. What happened to this plan? The Grand Force imubango waliri twe na tuwe mwa tukanga sitend we in one of the national gazettes na tuona kinyawali tukumatene na tubengi mwe bali na buge differently kwa ba supportana baba ni bato support tia mwe gendo yote ya daraka nyo mtu kwa kibinga wakati kandamu ile kai na ete ya mudaraka I think bwe gato itigiriche yako lakini wakati ketite ya mudaraka mono mantu ni maroji then nchikuona maana mayako na ingulika umogo mheshimiwa wa Mulingo Rongi indonete imbegi twali one of the media houses auga oaigwa uyirugu kaya na rudiruga teje wonpundi boba tiena maana mo support ne mwere wala ni umbuganwa mbali yentagiku nkogo kego muranju yutite gedaka tani utimana anto bayina gwa minda anto badamwa and then we took eventually tukiatebeka as a community. Yes. Bwega sana. Thank you very much. Bwega ndugu wangu wa kinyini kwa ndetani kuna namba kwa yiko kutoka nyuma ya dhaida tochia utugo na tuliwa tulete na bwana John Israel ora tuwegete na watu na ubango ni watu kama siasa gorobwe mundi na baraba namba kwa bakio bidanagia ubango yo gorobwe mundi ni my director Phineas Mase na kuma kiritiyo kirego kwa namba kwa tu kwa ndagero tubwega kwa bambitani family na zo kimadi Bwega.